Good morning everyone. Mata kadai news of sun minute. Minang don hang ne apa Maulai Mauyong buat ban lech Guwahati. Lech ban nyom tip ra alanti sipet nyen yo yu anrai một ban lech pe mau nyen thap penyang chuang ne pom layo e kini ki mau beli kuat zaid beli bagre Kini kidai ki mau siap haden kajing fluid bat kajing khia ka bapan iki na jrong ki kelano kumne te ki khot no iki da ki mau kuat zai kajing pengat step kabasai kumne ban lech jinglet kesutunat ba rangkat bat kajing don jong kini kiding ra e keler ka pengat keler ka semabang ha dipor serai kumne takadau kedon kam ban lech sene setai ban yo e keler ka pengat ler babang agni ka area ka punya menta di field lights ki mau ki ba kham jam ini kini di field lights aktin kasi tengam tibre ki khot kuda hang ne kedian ni kadam saja ka dam saja tak kedian ai very kami issue Poi hane ha jingking de kene de jingking ngam tharai bikin syak ban ring video hang ne jingking tengah tharai ngan guna swa tang ila cross ya kene ke jingking aklam ring video apa ke jingking nomor ba kade ke ka ko ba syak ban ring video ya aklam ring Yela poi sini saya duduk jong kene ka pung yam te mentang tharangi kham yu i bha ya kene ka kene de ka seti seneng ni klam yu i nomor ba ka lo mami na kene ka hi klam yu i ra ka jing he jong kene ka pung do pet kene de ka lenti ban likiu seti salum super beneng kane ka lenti ka don hasda bat kane ka pung umyam belum sempat benang udah ujing yate jutang jong ki nyau trap pergi kendai trap ki balane ki bala syong sak mentah benang ki ong ba mendai barok ki kendai trap pergi nyau trap ki don lang sa benang andrai ki sayuan trei wan rapat saya kena ke perthai kiat lembah na kata jingking na ulung sopat benang tian rai kita ki henyu terap kila rai no ban chong no kena ke perthai ban chong sa no kena ke perthai ban rap no hang ne ban amlit kiu chu cha benang na du kata kapor kini ki henyu terap kila sakut no hang ne perthai ban ka jingking chong ka jing penyes no pedang kabeneng bat ka kendau kalakut no bat mentah kasak stang kajing itu kana na uni ulum sopet beneng ngalarum mentah kene ka serok folin subang ha nomor ba kadon betang one way na ni siliang one way na tay ni siliang akan suk kalit kawan lakam stat jahang ne hajan ka thrill park ila yo ya way u mau ditnat bah tat uni imat udi ukenja mau siap mentang ila poi sning padahang ne sning yo ya ki mau sis ki badan bat ki kelas bahek-bahek ki mau
metamorfik. Ki mau metamorfik kidai ki mau ki baladon lupa Henry nak dau jong kajing kluj bat kajing kia ke bapan ki na jurong rengkat bat kajing yes no alang no jong kiwe bat ki mineral nani ki mau haki ki kela no syakwe bat ki jat mau. Ta tinggi larung siya nongpo. Hang ne hapo nongpo mio eki nongpo granite. Haka ketin kasi ya ki granite ki kot mau sorau. Ngaklet bandring video mene hapo pengira eki ni ki mau. Kini ki mau ki ba kamadin jong ka trailer ki mau sorau ani mau granite. Ni lapoi bernihat. Tentang idang kam ya kena jingking. Kini kawa kadang sini sport. Jerong haplang kena ke jingking namun lalat tambang impar ladre ni poi menta syakmat gate jongka USDM miniat bet syakmat Nila poi ha kena ke senang umlang par bahap aku kerat marwet suka hima melim si melim pum ha kena ke surok sini ta. Kita ada kuari, kini kita trok kidang warna kuari. Trok ru mau ai pum bet. Yes. Pum bet ha getur. Nila poi menta last destination ke caka ka bakadu pengin bet ye ki mau. Nice kilo. Jing itna par mau. Kini ki mau badon hangne gidi mau nice. Oh kecing bang formation Iwan ki granite Yoshi trailer ki mau tem tangi lawan phai nang ni na senang kasi kiling late no sa selong de try ke video dengan penkut no tang ni publish pun ya ka jeng page Jongki larafi yang ini kong ya video jangan subscribe hai thumbs up te saya kedua part aku ibat ke video kiba inang pelat hadin te tangkum ni perlok ke video kelakut